بار دیگه سلام علیکم. ای مگزین گرینفون قطعش ما سایفلو دینایف در سایت سایف موبایل. اما که حساب подписаться میکنیم زنگولچه را گیریم میکنیم که ویدیو را نگذرانده تماشا کنیم. امروز نرخ نوای تلفن‌های ردمی را در مگزین سایف موبایل پیشکش شما میکنیم. باز میبینیم که نرخ‌ها چقدرند. سر میکنیم ای ردمی نوت 13 پرو последний поколение که ردمی برآمدگی هست. نوت 13 پرو پلس 5G нархаш 12990 рубл 256 гашад. баъди вай мешава Redmi Note 13 Pro. Note 13 Pro 4G 256 гига 24500 рубл нарх дорад. бо ай ҳами телефон ҳастай 512 гига, яъне ки Note 13 Pro 512 гига нархаш 27500 рубл. дар ҷаста Redmi Note 13 Redmi Note 13 мешава оперативка 6/128 мешава оперативка 8/128 мешава оперативка 8/256 гига, оперативка 6/128 16500 рубл, оперативка 8/128 17500 рубл ва оперативка 8/256 боша нархаш 20000 рубл. Так, мегзарем Redmi 13C. Redmi 13C ҳастай оперативка 4/128 ҳастай 8/256 гига ки нархи ин меиста 10990 рубл ва 256 гаш боша 13500 рубл. дар ҷа ҳаста Redmi 12 обычный 256 гига и нархаш 13990 рубл бо дора 128 гига. 128 гига нархаш мешавад 11000 рубл. ва дар ҷа ҳаста Redmi AC ки буҷетный вариант. Redmi AC ҳаста 64 гига, ҳаста 128 64 гигаш 6990 рубл, 128 гигаш боша 8500 рубл. ва дар ҷа ҳаста Redmi Note 8. Redmi Note 8 стари поколение, яъне поколение пешина ва дамон навош ҳаста ҳамчиз нархошон 11990 рубл 64 гигаш. ва дар ҷа ҳаста дига модело Samsung, iPhone, Tecno, Infinix ҳама модело ҳаста ки шумо метавонед смело занг бизанед номераи болои экранда ё ки дар WhatsApp нависед, метавонед заказ кунед. ва кадоме ки планшет мепурсед, маромати на планшетҳо ҳам ҳастай. GT Chill Ultra ҳастай, X19 Pro ҳастай. метавонед смело занг бизанед, заказ кунед, иншоаллоҳ мо дастрас мекунем ё ки ба магазинмона биен айпеш харидорӣ кунем. ва одамое ки Nokia билиян мепурсиданд кнопочный телефон, маромати на Nokia 106 ҳастай, Nokia 6300 ҳастай, Nokia 225 ҳастай. кадоме ки чи телефоне ки даркорад, чи телефоне ки даркорад, номераи болои экран наметавонед смело занг бизанед ё ки дар WhatsApp нависед, мо ҳатман шумода дастрас мекунем ё ки ба магазин моро биен айпеш харидорӣ кунем. адресои мо шаҳри Москва, метро Савёловский, 4 хатнаброй, павилён P36. маромат кунем.